Bilo je puno kemije na sceni. Zbog toga ti želimo predložiti da se pridružiš bendu. Stvarno? Pa prihvaćam. Gotovo, u bendu si. Prije svega, moramo postaviti skroz jasne ciljeve. Trebamo razmisliti o pjesmama. Simon se čini dobar skladatelj. Samo ima jedan problem. Ja ne znam koliko ću dugo ostati u Buenos Airesu. Kako ne znaš koliko dugo ćeš ostati? Pa tako je nemoguće planirati budućnost benda. Ako trebaš posao, možemo pričati s Tamarom. To bi bilo zakon. Jer sad kad sam došao, želim uživati u glazbi. Da, svi mi želimo uživati u glazbi, ali ako ne znaš koliko vremena ostaješ, ne možemo se organizirati. U pravu si, ali Simon ne odlazi sutra ni preko sutra, zar ne? U međuvremenu možemo tražiti naš stil. Gle, ja se ne slažem. Kad sutra Simon ode, opet smo na nuli. Dobro, pardon, znam ja da ste vi vođe benda, ali ne mislite li da ste se previše zaletjeli? Ne razumijem. Pa gle, kako već razmišljate o stilu, a nikad nismo imali probu? Ne znam, mislim da je bolje svirati i uživati u glazbi, jer ni sam ne znam koliko ću ostati u Buenos Airesu. To mi se čini kao dobra ideja. Olabavi, Niko, iskoristimo što nam je gitarist tu i radimo ono što najviše volimo. Svirajmo! Dobro, počnemo probu kao bend i vidjet ćemo što dalje. Prihvaćam tvoj prijedlog pod jednim uvjetom. Nismo dvojica koji nastavljaju ovaj bend, već trojica. Neka probe započnu. Ej, stižu smuti, iza se! Još jedan. Biće.